Kıyış bakma. Sen bakacak olsan vakit etmem senden. Sen ona ne ayttın? Ben oha bir şey aytmadım. Ben odan tek soradım, нашалар Крым татарже. Коммуникабельный человек должен нивелировать перфорирующую индукцию, которая подавляется сверхнизкочастотным волнам. Риза, Арзы и Мустафа отправляются по Крыму в поисках диалектных слов и выражений. Это новый интересный проект крымско-татарского детского журнала «Арманчек» «Товган тилнин байлыгы», который представили в Бахчисарае. Его цель – показать богатство и разнообразие диалектов крымско-татарского языка и объяснить детям. Bu mini etnografik ekspedisiya gibi oldu ve onun bugün biz neticesini takdim etemiz. Bu biz bardık Uskut, Arpa, Taraktaş, Keriş ve Bahçesaray ve onda bargan yerlerimizde biz yazdık diyalektler nasıl yerli insanlar, yerli şivesini nasıl laf eteyler, o tillerin farkını gördük ve özümüzle öğrendik demek mümkün. Итогом экспедиции стали 5 мини-фильмов. В их съемках коллективу журнала помогала студия «Сербес Студио». Маленькие герои фильмов узнавали у местных жителей особенности говора. Так, например, в степном диалекте часто можно услышать звук «дж». В Арпате вместо «к» могут использовать «ч», а в Таракташе ко многим словам добавляют окончание «миш». Кроме того, дети узнали названия местных гор и скал, озер и рек, слушали легенды, открыли для себя красоту каждого уголка Крыма. Aviyanı Karavul tepeye bu. Uzaktaki kuleler görüyorsun. Ona ucu var orada. Bu yerde askerler koyu aceli. Şunun için bu at koba degeni, bu kovada onlar atlar, kıslagan atlarını koyganlar. Ne o kobada? Kızlarını koyganlar. Çok yerlerge bardık. Çok yaxşı adamlarla tanış olduk. Çok sözler bildik. Mesela çapça bu bita Arpatlarda, çırçır bu çiberek Arpatlarda, tayfa bu Koranta Uskut köyünde. Benim esas vazifem edi. Балаларға Бахчисарайның ескі сухақларыны, базы бір чешмелеріні көрсетіп, оларға қысқадан, 2 cümle көлемінде қысқадан тарихını айтып бермеге. Мен sevініп бардым бұл проектке, iştirak etmеге, çünkü bu кереклі iş біздің осып келген неслерімізге мәлімат қалдырма. Bu zincirli medrese çoktan kurulgan еді ve mında bizim siz gibi balaçıklar bilgi, terin bilgiler alaydılar. Çünkü bizim hanlarımız bilirler ki bilgi halkını ve devletini güçlü yapar. Doğru söylesem biz gitgende grupamız dedi ne biz görürüz o Keriç'te ama biz barıp bu vatanımızın dülberliğini, çoğulun mucizesi deyin, bilesiniz, biz ayrıca kaldık, şaşıp kaldık. Все фильмы проекта «Товган тилнин байлыгы» будут размещены на YouTube-канале журнала «Арманчек», где их сможет увидеть каждый. Vatanımız Kırım gerçekten de acayip bir yerdir. Vatanımızın dülberliğini bugün gördük. Bik yaman aruf gün geçti.